ke pangdak alam langsung mepi elementary block atum ke Croydon Siglap. Puloni constituency angkang Panigao pen alorang par arong kacilenga tawar langroy ke manji angring tetanlo. Dipu Christian English High School patu klamalong NKB ningkana sega maipi padoponji. Kardom Nili News Time along pen durmi BP nonarjik thai bertang ton pen parivartan na sarkar pupen pinangan adi malongke masapsu kachikirla adim dolo bonta langso mepi education elementary block alongke kachikirla dun thekdon long lilang pusi inut bukolia hawar pen cheroktok abang pukat news along bertanang pale saika masai phukedo asirkut kaike amat ing hapring Sarabe oso chehok mengabe pidureng dok pua sarlam thia sonsi saipu kedo oe jok ladak eklem dun kyong dunga dumta saihem kedo ke bonimsu ke patia tv sonsi cheman ronglo anparta non hejong surhini rakre troksi aningkan mati jong achiklo ke jutsi asam government ke wangji surhini rak trainer ke aningkan pen ke sorkari asai kam do anta ada por phaiser ke bra achim pen arnikang sam por phai pho poran saihem chedonangji pusi hukum piponlo Lason Thak Taksi, Karbiang Autonomous Council ahin pen satame, Lason Thotsi Saikam do anapan pachinilo. Bon satame, Arkoini Pai Trok Arni, Anarlo por Pai Hinia por Bokolia alongkedo, Langsamepi Education Elementary Block alongke, Saipu apan kacetong damlong chike apia lamlo, Saiki atumapan anta cetong dam deset, Anparta, Ekausen atum kedo circuit along keveglok, Wall clock ta, Aan Kavesi, Sangpoxi Teglong. Lasi Assam government ke pangdak alam madu atumle kroy kresatame langsung mepi education elementary block atum ke Croydon Siglap pusi pudunang kokpo Puloni constituency angkang Puloni Panigao pen alorong par arong adak PWD atawar along metasai kamatum kelang ke pangkrevea joini kacelenga tawar kali non ningkani siapi penlote aroy kacemanjia nasi dambom tanglo Kedamdang ningkan trok sia prang END switch gate bangnilo sita retaining wall asai ke oya joini aningkan wang lang ketia hut longle kangrai dun vera jok ajam nang the bomlo lasila so teng bulote towar kali non ningkan isi hinia phipen lote aroisi nang mandet po labang so towar along rong kep so se aradatum ajo phirlo sachame gari motor cheleng bomlo Lasi rong along kedo rateria song along kacarabdun asong japo atum ang song along labang so alang palidunte mesenji pusi penangan arada tumpen tuning ripado. Aningkan wang ason tak taksi surihini ra trainer cap aningkan lethot sitame NKB ningkana sek amaipi arkoini pai crazy pen ni pai crepli angwong Dipu Christian English High School patu aklamalong ke padu ponchia berta NKB Executive Secretary pen card news channel along berta nang pale ningkana sek NKB amaipi Dipurang Supi Christian English High School patu aklamalong si amaipi pamanchi lasi labangso amaipi nang kedunchi atum doan thanga kasiksak kavedetri apan hampang asong doan apan arkoi nipai crazy pen nipai crep hoang bong karbiang long kangkir ki phapedetri apan NKB pen humparoi sira humsir keba church amen pen NKB Executive Secretary ahin pen kachuning real amthe pachini non malam so porphan dihina pharman bir tamoington ponik sinang Have one bite of sweetness in your little and great celebration and occasion. Taste it today at Ashoka Sweets, the Soy Building, MG Road, Difu Market. Aturkimi Academy, Rukasan, Amlapati, Difu 782460, affiliated to CBSE, New Delhi. Admission open, Montessori up to class 9. Issue of prospectus and admission form from 1st of December 2017. Facilities like Boys and Girls Hostel, audio visual teaching aid with projector, Smart Class, Next Education Inter Private Limited, arts and dance classes, etc. Montessori classes will start from 1st week of January 2018. For admission details, please contact 03671 273084 or 7896 971 592 or 8724068454 or 8472091283.
Blossom Beauty Clinic and Training Center. Facilities available. List of haircut, hair treatment, hair oiling, henna, straightening, hair perming. Full body spa, coloring, waxing, manicure and pedicure, party makeup. List of facial, signature galvanic facial, signature Aurelatus facial, gold, pearl, diamond facial, fruits facial, cleanup, normal facial, and bleach. Blossom Beauty Clinic and Training Center, KST Road near Atur Kimi Outlet, Difu, Karbi Anglong. Banalata Chaudhary Deka 9435539500. আজিকালি যিকোনো পাৰ্টি মানে কাঞ্চ জুচ বাই দি ৱেটো কমলাটো খাইছিলি না আনাৰসৰটো পাহাৰীয়া কমলা আৰু আনাৰসৰ পৰা তৈয়াৰ কৰা কাঞ্চ জুচ সম্পূৰ্ণ বিশুদ্ধ কাঞ্চ জুচ খাওক জীৱনৰ মজা লওক Kanj Juice. Holy Child Academy, Lurulangso, Difu Karbi Anglong. New admission starts from 15th of December 2017 for the class of playgroup to class 5. The new classes will start from 8th of January 2018. The academy provides many facilities such as computer education, secure environment, music and dance class, art and painting class, playroom, audio-visual room, school tuition, daycare, school tiffin, smart class, child development center, etc. Parents or guardians are requested to collect the admission form from the principal office at office hours. For more details, please contact at 9854-143-772 or you can also contact at 03-671-27900. আপুনি বাৰু বিশুদ্ধ খোৱা পানীৰ অভাৱ অনুভৱ কৰিছে নেকি এতিয়া আৰু চিন্তা নাই কাৰণ বজাৰলৈ আহিল কাঞ্চ ৱাটাৰ বিজ্ঞানসন্মত উন্নত মানৰ প্ৰক্ৰিয়াৰে প্ৰস্তুত কৰা কাঞ্চ ৱাটাৰে আপোনাক দূষিত পানীৰ ভয়াৱহতাৰ পৰা আঁতৰত ৰাখিব Kanj Water. Kanj. Assam Hill Small Industries Development Corporation pen Arniwang Hemalong akenang sa hormu ason salam pontanglo. Lasinang tum Arniwang kenang sot kecho ason la penthesire alang hithi gulat along longpon ikji. Kang tirtang kijun alang tharwe alang theso alang kecho ajam thu tharmit aduk thelua kreng chitronola ukthor pen chenglok ongdung hemalong akenang sot hormu longpon ikji. Dihina mo piputat bertalang wang tulo. Bukajan Press Club atum cepatir pipen non kewangji arkoi pai kretroksi arni. Bukajan blok patua klawalong asam mangkang pialong. Nong nam kacatang lun temu hai hui bang. Jyoti Prasad Agarwala Carly arni. Amen pen. Silpi Divas kapaman ponche aphan kachisik. Silpi Divas Katalonji Arni Adapa Porpen, Skolosa Maratu Mangbong Arjan Kihi, Hirjir, Lunhai Hui Kachapate Padoji, Arni Kang Sam Nong Egepajir, Radamaipi Padoji, Lapen Ajo Porpiner Kep Apor Malompen, Lotun Ajota Padoponji Pusi Bukajan Press Club Amaipu Prakash Gogoi, Chunbang Rubul Dinya, Lapen Ananterang Atumpen Perangke Aphan Berta Pachini. Tikelang juna hawaralong arkoi ni phai chok arni inki ke pangreng mate sericulture apothak awareness camp tikelang jun serdihun club along kapaman pona berta kal ni salang berta nangle tikelang juna hawaralong cafe atum pen rongarada phan inki ke pangreng pen chokamamuk kachapang choji pen anparta koson pensi ale kachapalong chima lahaya pothak radatum kachiniji aphan cherok togamai padopon Labangso cherok tok amai along sericulture site campaign ADS Dipu SI Longkitimung ASS Dipu Kaparlo SI Maluting Lengpi Dilaji ESG Manager Lal Sanglian Wi-Fi Dipu Chutinala MP CEO Jagadratha KFA Central Committee Pen Kong Chunbang Tingkuing Ti Dunmai Pu Saronsing Rong Pipendang Lok Klembang Pu Atum Chatong Dun Anparta Tekelangjun KFA Aropen Kong Chunbang Munyin Rongpi Mai Pu Samsing Ing Ti Pen Chenglok Penangan Aradatum Chatong Dun Rinti Mayalong Ka Chatong Dun Kadu Kawe Bang Pharo Isira Bang Phokep Aradatum Aphan Kui Pak Pak Pipa Chirpon Pusi Birtalong Pini News Time berta Bangala pon sa Kangchan pon Inglo Langing Bom Thakat News Channel Domay Thakme Korwang 2